In this next segment, we will replay some clips which will show some of the audience identify the qualities and attributes of their favourite stars. Te tero mai, whakarongo mai. Kia ora. Kia ora Riki. Ko wai tō ingoa. Ko maniwa hai. Ko wai te tangata tino pairawa atu ki a koe. Ko pi. Pai ki a hau tōna kanikani haere he koe. Me tōna mene a tāhua. He aha ōna pūmanawa. He pai tōna kanikani haere he koe. Me tōna mene a tāhua. Kia ora! Kia ora. Kia ora Riki. Kia ora, ko wai tō ingoa. Ko ana. Ko wai te tangata tino pai ki a koe. Ko whara. Kia ora whara. He kōrero anō tai? Ai, he pai a whara, he tino a tāhua ia, he pai tana ngākau nui. Nā tōna aroha ki te tangata, me ona whakaaro pai. Me tōna reo hoki. He aha ōna pūmanawa. He tino a tāhua ia. He pai tōna ngākau nui. Nā tōna aroha ki te tangata, me ona whakaaro pai. Me tōna reo hoki. Kia ora! Kia ora. Kia ora Riki. Ko wai tō ingoa? Ko Brittany a hau. Kia ora, Brittany. Ko wai te tangata tino pai ki a koe? Ko wana. Te kone a hau. Tino a tāhua ia. Pai ki a hau ona karu moi a. Tōna kanohi humari. Me tōna poho pūhuruhuru. He aha ōna pūmanawa. Ōna karu moi a. Tōna kanohi humari. Me tōna poho pūhuruhuru. Kia ora! Kia ora Riki. Ko wai tō ingoa? Korona ahau. Ko wai te tangata tino pairawa atu ki a koe? Ko piki. Pai ki a hau ona ua nui me ona makawe mingi me tōna hanga toa. He aha ōna pūmanawa. Ōna ua nui me ōna makawe mingi me tōna hanga toa. So how did you go? Ko wai te tangata e pai ana ki a koe. Ko piki, ko whara, ko wana, ko pi. In this next segment, we're going to show you some photographs of piki, whara, wana and pi. And we're going to ask you some questions and leave a gap for your answer. See how you go. Kia kaha. Ko wana tēnei. No whāngarei ia. Ko ngā puhi tōna iwi. He kaimahi whare puka ia. Ko wai tēnei. Ko wana tēnei. No hea ia. No whāngarei ia. Ko wai tōna iwi. Ko ngā puhi tōna iwi. He aha tāna mahi. He kaimahi whare puka ia.
Ko piki tēnei. A te tekau mā whitu o oke topa tōna rā whānau. He tangata kaha ia ki te tiaki puti puti. Ko wai tēnei. Ko piki tēnei. A whea tōna rā whānau. A te tekau mā whitu o oke topa tōna rā whānau. He tangata kaha ia ki te aha. He tangata kaha ia ki te tiaki puti puti. Ko whara tēnei. Ko pita rawa ko mere o nā mātua. Ko maumahara tōna marae. He kaiwhitinga whakaaro ia. Ko wai tēnei. Ko whara tēnei. Ko wai o nā mātua. Ko pita rawa ko mere o nā mātua. Ko wai tōna marae. Ko maumahara tōna marae. He aha tāna mahi. He kaiwhitinga whakaaro ia. Ko pī tēnei. Ko wana tōna teina. Ko hana tōna tuahine. Kei kirikiri roa tōna kāinga I nāia nei. He kaimahi whakakori tinana ia. Ko wai tēnei. Ko pī tēnei. Ko wai tōna teina. Wana tōna teina. Ko wai tōna tuahine. Ko hana tōna tuahine. Kei hia tōna kāinga I nāia nei. Kei kirikiri roa tōna kāinga I nāia nei. He aha tāna mahi. He kaimahi whakakori tinana ia. Tēnā, I pēhea koutou mahi whānau, ngā wari noa mō koutou, ne, ka we tito, ka pai hoki, tūmeke rawa. In this next exercise, it's similar to the others, but this time we'll focus on whakapapa aspects and those qualities that the band members have recognised in each other. Anō nei, āta titiro, āta whakarongo, kia pai ai ngā mahi. TÄNÄ KOE, Piki. Tell us about yourself. Ko mara whara tōku iwi. Ko wai tōna iwi. Ko marawhara tōna iwi. He tangata kaha au ki te kai ahi kirime. He tangata kaha ia ki te aha. He tangata kaha ia ki te kai ahi kirime. Kia ora whara. Tell us about yourself. No kirikiri roa ahau. No hea whara. No kirikiri roa ia. He tangata kaha ahau ki te tuku aroha ki ngā mea katoa mai te rangi ki te whenua. He tangata kaha ia ki te aha.
He tangata kaha ia ki te tuku aroha ki ngā mea katoa mai te rangi ki te whenua. Kia ora, Wana. Tell us about yourself. Kia ora. He pātai pai tēnā. I te tātoku pāpua, ko i o matua kore tēnā. I te tātoku māma ko papa tūnuku. Ko ku mātua, tino rongo nui. Ko toku maunga, ko teitai. Ko wai tōna maunga. Ko teitai tōna maunga. Ko toku awa, ko tere. Ko wai tōna awa. Ko tere tōna awa. Ai. Ko toku iwi, ko rongo nui. Ai. Ko wai tōna iwi. Ko rongo nui tōna iwi. Ko e tēnā. E tangata tino kaha hau. Ki te pūre raku, ki te waiata, ki te kanikani, ki te haka, ki te mahi taiaha, te mahi pui, ngā mahi katoa. He tangata kaha ia ki te aha. He tangata kaha ia ki te purei raku, ki te waiata, ki te kanikani, ki te haka, ki te mahi taiaha, ki te mahi poe, me ngā mahi katoa. TÄNÄ KOE P. Tell us about yourself. Ko haha māma tōku iwi. Ko wai tōna iwi. Ko hahama tōna iwi. He tangata kaha au ki te kanikani. He tangata kaha ia ki te aha. He tangata kaha ia ki te kanikani. Hia koutou I whakatua I tēnei rōpū. I te tau kotahi mano, iwa rau, iwa takau mai iwa. I tūtaki ahau I a whara. Rāua ko pi. Ki tētahi whare kanikani. E waia tāna I runga I te atamira. I whakaaro ahau. He raue. Katahi ka tūtaki I a piki. I tētahi toa hoko puti. I reira ia e waia tāna ki tētahi pohutukawa. Te reka hoki o tōna reo e hoa. Ai, koina te tīmatanga o tētahi honanga peri pai. He toa whara ki te waiata I ngā waiata moe a. He toa whara ki te aha. He toa whara ki te waiata I ngā waiata moe a. He toa pi ki te kanikani. He toa pi ki te aha. He toa pi ki te kanikani. He toa wana ki te whakapai o na makawe rite ki te nāhere. He toa wana ki te aha. He toa wana ki te whakapai o na makawe rite ki te ngahere. He tangata kaha piki ki te tito waiata. He toa piki ki te aha. He tangata kaha piki ki te tito waiata. Kia ora anō whānau. Well, we've come to the end of our 4 videos and we hope you've enjoyed watching them as much as